Da nema silne mašinerije ili automatizovanih tvorevina, današnji svijet bi stajao mirno. Ljudi kao da su zaboravili na prirodu svemira, uzročno-posljedičnu, i lebde kroz ustajali zrak svakodnevnice. Jedino mjerilo za dešavanja i promjene su ekstremiteti u pojavama, procesima ili ponašanju. Deremo se, urličemo, vrištimo, pa se tek tada smatramo živućim. Padamo u depresije, sakrivamo se, režemo vene i naposljetku se ubijamo, ne bi li neko čuo nešto što smo imali da kažemo. Jer riječ ne prolazi u uši ljudi, ona je mehka i pravilno dozirana, a to ne prolazi u svijetu i sa ljudima koji žive u stanju ekstremne ekstaze i dubinskih provalija duše, ali nikad u sredini i u normali. Da bi živjeli osjećaj da se nešto dešava, gradimo velike zgrade, rušimo pa spravljamo mostove, dodajemo šine, radimo dodatne sate, pravimo novu djecu, lomimo kičme koje se teško ili nikako ispravljaju i palimo nerve koji se još uvijek nikako ne mogu obnoviti. Zvuci bušenja, motora, akumulatora, cijevi, klima, usisivača, kao i konstantna muzika koja je mehanički prerađena i baca nas đah u ekstazu duha, đah u suicid duše, su neprirodni ekstremi za ljudski rod. Da li je svijet izgubio vrijednosti pa je pao u ovaj ambis? Ili je pao u ambis pa ostao bez vrijednosti? Da li smo mašinama otjerali duh? Ili smo oprljali duh pa dobili mašine? Ili da li jednostavno nismo znali izbalansirati napredak materije sa napretkom nematerijalnog? U nedostatku realnih vrijednosti, zbog duše koja plače i zaledila se do nekih ljepših dana, odali smo se izopačenim metodama doći do zadovoljstva. Postali smo bića oportunizma. Okruženi smo ljudima koji grade karijeru na osnovu broja koji će stajati na njihovom računu, koji će im otvarati vrata. Ali je džaba otvaranje vrata osobama koje ne idu nigdje. Kakav je ovo poredak i ima li se iz njega izaći? Samo idiot i duhovno oskudna osoba može deverati u današnjem svijetu, a da ih nešto ne steže u prsima. Kojim putem to čovječanstvo mora da krene, da ljudi budu širokogrudni, sretni, istinoljubivi i da za novce i zrno adrenalina ne prodaju svoje visoke ljudske vrijednosti?